kantina. Kalsada. Kalsada still tired kami. Nakatadotin nagkansyon namin last week. We have been to, ano tagi lugar nga napanantan? Parang wala naman time pinantan last week Awan din nagkansyonan ta kadi. Parang wala. Imposible. Sa kwan, Burka. Ayan, kita mo, pati siya na banglo. Na blanco. Okay, ano yung bang ato yung manong great command anak ko for 13th birthday, Ana. Makalawat. Makalawat. And of course, Yes, limit tayo jay manager TPS Bank pa jay. Naglaing nga pumalse. Birthday ton May 27 ni Jacqueline Mendoza. Happy birthday. More birthdays to come from Mama Eileen at Ranyag. Kung na Ranyag, kuya. Thank you. Kung na. May sabay ni Jenny of Plaridel. Hi, Manong John, kan Manong John Mark. Great command, asawa, kan anak ko nga ni Princess Reyna Bartolome. Love you, ingat kayo lagi. Pakito kayo man, dahil sirok tibulan. Agyaman na. Oh my God. Kada kayo. Kuya June, nandiyan pabati nga po ang family Pasyon, Aguilar and family de la Cruz, dito'y Sinili. Okay, may isa pa ipartakan ta. Hi mga idol, ganda tanghali po. Greet ko nga po ang family Hilario at family Bautista na palagi nakikinig sa inyong programa. Kuya, pa-play po yung Uncle Berting. Sagot ko lang po sa asawa ko. Sagot ko lang. Well, napakasipag. Thank you mga idol. It's me, Aiza of Dalaw. Wow. Dalaw. Dalaw. Okay na bang marami uncle DJ Duwa pa-request man di bulan Ilocano version para kani Apong Lakay toy agkabkablaaw balong agyaman. Di imbagam ta tayong agkape. Jindan Auntie Gina ko na naman ni Ate Des. Dito imot ko nga agkape kayo tapos kitam jimbaga na nga may kadwa. Awisem ka nun ni Teacher Michelle kung na. Allah. Apehan mo kahit kasi kati mismo mangibalikas di ginagan nga Michelle. Awan. Amam no apay obserbaran ko ni balbalikas mo ti Michelle. Ana? Agtigagro di dilam. Michelle. Apay kasi nga. Madins. Oh, it's that joke. Madi joke ko. Madi, medyo green. Mugarod. Michelle. Kasama? Ayaw ko na. Nagalas nga ako Well, hindi pa nagtagargar na pati. Ako na po utaan ko na. Anyway, thank you so much Ading Michelle. Idi inawis ko so nang antaman naggatang iti school supplies nga para iji elementary di jay Bacnor, Burgos, Isabela ket awan doado nga imay. Dito magamin amo tigatangan ta. When number one reason. Composition win no ano di may sa? Disposition ano pa iti jay pollution. Mate composition notebook tsaka ano di may sa? Writing notebook composition and as well as yung intermediate pad kung kunan na di so isunan ti nakakaamon nga nang ibagano nyo di masapol iti grade 1 grade 1 and 2 kinder 1 up to grade 6 tada sponsor me apo of course the Cabal family of Hilo Hawaii na super generous isong manipod kinder ingana grade 6 kaya iti naka-adalated apong school supplies para kanyada 4 iti pa nag-participate mo iti Brigada Eskwela nga kunada bueno preparasyon para iti eskwela apo iti si kami to ubing awan ti brigada o si kayo da brigada idin awampay isong first day of classes dapat iti ubing awan ti tugo mo nga school supplies itugo mo pa laeng kampit ganagan walis tabas pala si kayo ti makamo nga mangi-prepare iti eskwelaan nyo agikat kay ti cobwebs ta first day of class isupay lang mat isiserek dagiti mamaestra so awan pa iti mabaling mo pagtagawan nakarugdugit pa laeng nga magapo ti advancement iti DepEd nga kunada syempre na napanunot na metin karon iti Brigada Eskwela and this 5 years I guess ti naglabas yan manipod when 6 years dinangrugi iti Brigada Eskwela so kadagiti so amin na po nga agpapaadal kadagiti na dumado mga elementary please participate apo tapno nga dati anak kiti maparigat naganak 1 week mangrugi no Lunes apo iti Brigada Eskwela so no dati time yo pumasyar kayo ore awan ti papaadalin yon pumasyar kayo kadagiti eskwelaan naggraduaran nyo kitaan nyo na ti kurang na adati kurang ti pintor something like that matanga man awan ti ref da aircon dagijay nangina mo law na gijayan man mabalin if you can afford to buy and give something for your alma mater kung apay haan di ka na kaslasi ka di ba kasabalak mo tagi donate iti sa gagaysang chinelas kin sapatos ka dito bing
Baga mo kanya ang kaya mo donate. Muna magasto. Ay. Ako, ready. Pero di planas mang ted kang. Tite. Kitik amo niya, iyawa mo na, tapuso mo, something. Okay. Chinelas kasi Yan. Apo, adon sa ti estudyante di dyan. Iti principal, apo ti planas. Good afternoon, Kini Sir Jerome. Kini ti OI sino ka, noon ni Sir Jerome. Kini Mama Ana Baybado. Yes. Tamat kini Sir Joel. And of course, gayam, nalagip ko man, congratulations to Barangay Villa Carmen. Apo, para iti may kapart, nga Padigo Festival, nga pa nang celebrate na talaga mga nakaramrambak. Iso nga nalagip ko, siyempre nag-judge na Mama Ana. Ay, DJ na Mama Ana and ni Teacher Michelle. Yes. Congratulations, Sir Joel Baybado, for a job well done. Nagpintas di Padigo Festival. Director General. Okay. Sapay lang kumata, agtultuli lang tapo, tiragsak tayo, dita Villa Carmen, no kasta nga dati festival. Akit, anang road, so sa ukapay ang awan. Di ka makakagit over rin. Good afternoon. Mamatar na mo tijet MS Wala naman Naglawag mga medyo memorandum for all public school. Private. Anyway, hanga dakles balong no kayat mo timang Jet Montessori School di another 4 building pati palapag na giting nga ti dalan ti pagisilpuan ta awam mo tan iti dalan tanaw awam mo ngamin ti space di ba na puno mo di ground dan so no kay mag-donate iti dalan mismo sa Raam kami ti another 4 story building just kidding anyway mabali mo lang tamang Ted whatever public or private school iti basta kaya ka good afternoon Sir Jun kung nandito ken ating JM kablaawan na kami man nga agasawa nga madamang agap-apa kung agding gaya. Nga madama nga mangmangan ken dagiti duwa nga anak ko nga ni Sharon kini Cheryl. Apo na ganti artista. Kasama kablaawak jay nangabak nga mayor me ni Vimer Bravo ken TVC mayor na ni Leticia Ruiz ken dagiti Anong Ruiz? Cruz yan Mati Leticia Ruiz sa teacher ko di elementary Palusot? Palusot. Mrs. Leticia Honorio Ruiz nga sige, di US ata. Isong tina asumalik po nun ko. Leticia Cruz ken dagiti SB na request ko man jay sikat bak nang ko it's me Norma Bermudez of Cebu San Isidro. Thank you sir. Kunaka nga Cebu deta. And of course kadagiti iso amin na po kinantami iti jingle nangabak man no naabak iti dito nga sa Lisal. Our congratulations to you. Ta syempre ken nagyaman kami iti panagtalakyo. Nagparamid kala kami. Amok tiri kat dagiti kimanditato iso nga amin da para kanya ket nangabak awan tinaabak especially dagijay nangabak na syempre ta masolusitan ta maisuno ko Ayan, tuloy ito tagsulisit kini Mayor Jess Ladara. Of course. Ayan, may nag-text dito, sabi ni Ma'am Elmi. Sa wakas, narinig ko rin kayo, hindi na busy. Pagkablauman da Jelmar nga mangmangan ni MJ nga asawa, ken ni Athena nga anak da. Ken para kayo sa madya, ramay pakakitaan, nagyaman ako unay, take up sa tiyo, Elmi Bautista ti Centro Ramon. Centro Ramon. And of course, congratulations and thank you kini anak anak-anakan ni hindi naman po kawak tiladang ito tututong anakan nga Michelle dita Mansil isumasan ka ito Odessa na kita man ag-donate kayo man mag-garod ko na lote ko na one lote ay nagmayat sige adati lote ni John Mark iti Villa Carmen so Villa Carmen iti Jet Montessori School Annex B Villa Carmen. Annex B. Total, nagatumatay sa eskwela nga taga Villa Carmen. Pero may talaga mga dayaw mati barangay Villa Carmen. Nagkaykays. Handa mga nagtutungtong pero talaga nga no iti pa nagsasirrekin tibigat magitam jidalan ni naka-Jet Montessori School dati uniform. Di jela balayan ay kat manudan nga nagbasa. Di compound may amin from product amin ti Jet Montessori School so nga naglalaing da. Kadi. What? Iyarig mo kini John Mark nga tata di pa yung nag-exam. Naglaing. sa bali tilimayngan na. Kanta. Oo, kanta. Aliman, nausar mo. Dadi insuro na kanya mi Sir Jojo. Subject parang mo. hindi namin siya naging subject teacher. Aha, ano mo naging subject teacher? Ni Sir Eliezer. Si Sir Eliezer, math. Nausar mo nga ro data. Mat mo, di pa nagkangkansyon mo?
Siyempre, pagpalpasat na ganyan lyrics. Yes, divide. Kung kuna na. Minus. Equals kung kuna na dyan sa ala dyan ko YouTube. Lagi dyan lang kumati. Insurusuro na dyan eskwelaanan. Mausar mo pa eh. Kitam ko. Di naging teacher ko, dito ko. First year, advisor ko ni Daidi. Teacher Joy. Toledo. Daidi. Tapos Anya ti memorable moment mo kini Teacher Joy. Kaya mo kakatinali nga background. Mademot Na. Basta naragsak ide iso na naragsak nga kwa iso nagbalin nga kami. Nga teacher Advisor me. Iso timad madlaw kumit idit ano agawid kan umlek kalata nga may samon. Ay hindi pala siya ang advisor namin pala. Sino pala? Bakit Tagalog tayo Subject ngayon? teacher pala namin. Subject teacher may kami iso naman. Pero ti advisor ko di first year ni Teacher Best. Ayan. Yan. Second kanta kayon ani. year. Sino? Sino? Sige, kanta ka lang. Sige man ano ko man nag-istoryata di kadi. So once Second again, year ni Sir June Fariñas. Third year ni Fariñas is una na Parinas. Fariñas is una ni Sir June. Nga tataki medyo nagdadalang tao na rin, di ba? Malaki na kanyang tian. Tapos the third year main ni sino man advisor mi din ni third year na. Hawanan. Ate Des bagaman na sino gidi teacher mi ti third year day. Kuna na to ni Sir Fred Vialili abo nga nangabak manan for the third time nga board member 86 District of Isabela. Jun kablaawan man dagiti taga District 6 kuna nam kailyan nga taga San Isidro Etiagues san Guillermo ken Ciudad ti Kawayan. Agyaman ako na abo ti suporta ken tulong yu kanyak iti napalabas nga eleksyon na. Agapo ti kablaaw kini board member Fred Vialili Anataraki. Talaga nga Anataraki ni Sir Fred. Yes. Thank you so much. Taraki ta ang uncle ko. And thank you for wearing your watch. I appreciate that ka naman. You see my Bulova watch. Niyatan mo Talaga mo nga nagranyag, di ba? Nagrambak. Mas bagay na tinapo daw dito. Kuma. Kita mo data camera ti laptop ta. Wala pa nagpo daw ka dito. Isong nga rood na. Isong okay lang nga napintas nga kitaan. Okay nga rood. Para ka nagiti in love. Sir Fred, paraking kaisalam ni bago mo. Forever, my darling, my love will be true, always and forever, our love is true. Just promise me, darling, Michelle, oh, your love in return. Michelle, May this fire in my soul, dear, Michelle, forever burn. Okay lang di background ka? My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you, Michelle, for the rest of my days. Michelle, I'll never part from you, Michelle, on your loving ways. Michelle, just promise me, darling, Michelle, your love and return. Michelle, may this fire in my soul, dear, Michelle, forever burn. We're just having fun, kailyan, kabaanyulatan, gagragsak kami dito. Nga, kahit ko lang ipakamungahaan na pa'y nga girlfriend ni Michelle. Manarimaan pa lang apo, iti getting to know each other da nga doa. Kasi nga talaga, nasasaya at amuam pa'y nga nalaing iti detalye, iti kinatao ti may sakin maysa, sakbay nga agsimpa kay adoa. Hindi ka din. Wow. Well, in fact, anang nga rod iti waistline ni Michelle? Amade ka mo. Oh, you see? Amo pa my heart's at your command, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Loving you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return.
this fire in my soul, dear, forever burn. Ayan, nagbibuya mo ni Elida Pasion Semanero. Oh, kita, Emet. Congratulations kita kayo, Puro 4, for winning the creative folk dance. Ayan, may ano siya tinag-judge sa katalagamit nga napintas the creativity da ngamen. When you say folk dance, dapat awan iti laok ng modern nga tugtog. Right. It should be pure folk iti uni na. Filipino. Ngem, ikambasit iti twist na dagijay steps na ta creative meron, creative dance. And they did it well. Congratulations, Puro 4. Ayan, dikade. Iti oras karuba, it's 9 minutes before the hour of 1, and still with Manong June Seriales together with John Mark Pastor, Operator Embalsamador. Keta ha nga roda para iti umuna apo nga pa-premium ayan, magtataman iti 300 peso load courtesy of Sino? Giovanni Vizcara, Okay. newly elected sangguniang bayan member of Ramon Isabela. Partakan nyo apo nga i-text iti paunon dati nga sonata. Dito laeng official text line tayo 0915-071-3686 with your name, age, address, and of course the title of the song Pinartakan. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. A smile, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind it'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone. And you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Of course, we have a winner. Parta nga talaga mga text. Dati kapsat tayo. Ayan na. Iti, oh. What?
Nay ayam nagsamot to. Kaya, Okay, 18 na nga baka po is 27 years old from Sagat, Cordon. Iti sung na single yellow rose. Ato ti mong bata pong yellow rose kung nada lang. Napuros kung nada pa yun. Napuros kung nada maten. So, congratulations to you, Kabsa Jennifer Jacinto, 27 years old. Thank you so much. Ket, ag-text ulat na ni Jan Mark kanyam anytime. Tonight siguro. ano tilod na? 300 peso load. Okay. Courtesy of newly Giovanni. elected sangguniang bayan member of Ramon number 2. O kita Wow. man, sir, ay kaanakan. Ako awagan ti sir ta. Kuya Giovanni. When siya met Vizcara. kaanakan, tatalagamit nga no sumungsunga datang ubing, tito, kung nalatag bless. Ang mapupukaw nga tradition iti Vizcara family. So, kaanakan, Giovanni Vizcara, our congratulations kat iti way of saying thank you namat. Kat adalatang amang mga tad iti papremyo. Wala. And inaasahan din namin yan kay Kagawad Kokoy. Rodrigo. Nga manipod pa iti January, apo, adito yung nagpapapremyon. Kaya oray dakkel ti sweldo, Sir Kokoy. So, mangiburay kan tulad ta kadagiti listeners tayo nga agtutuloy dit nga dumdungeg kada tayo met. So ngarod karo bang iti nga nagibos ito man paset ti programa tayo na pulwan da kami manan with yours truly Manong June and Jan Mark. Agsubli kami nga road with more songs, more prizes and of course more dedication after we break.